Whatalo whatu Samoa i o tūranga wharupe i le mai moa whawhongwhonga mai i le nei foi whasaralaunga i le whai unga o le nei vai aso whatalo whatu ia whapea foi le pasenga o le au whasalalau ma le au tustala o mwhaiona tātou whatasi mai i le nei awhiawhi ma lo le langi o ma le soifua manuia. Ia, o le nei vai aso o walu ia aso uma o le vai aso o whaatino ai le porkalame o le vai aso o le siosio manga. Sa tai ala ai ia le matanga aluenga o le siosio manga ma ala oa whaale natura. Ai peifo i ona si le fia e le tunu. Ia, e tele fo i si vaenga tu ma oti o lo whapena o na ngā ioi ma ngā rurue. I au nanga o lo o pui pui ai ia le tātou siosio manga. Mai o le nei foi vai aso ua usui ai le fonotele a le lalulangi i le mata upu o le tali atu i le swinga o le tau o lo whaia i Peletania. Mai sa tautarangia fo i le la vai aso e ui e le o mawhai o na ausia ia tātou usu ngā whono masani tai o le malo minsta ia MSF foi o ofisa SS o le tātou malo o lo o mawhai o na awai atu ia le tātou ambasa i New York i le whonotanga le nei ia ma whaamautino ai o lo o iaiso tātou sui o lo whapena o na awai ai nei whonotanga tāua. Le représentant de Samoa a la parole. Representative of Samoa has the floor. Mr. President, I have the honor to introduce the Prime Minister of the Independent State of Samoa, the Honorable Fiame Naomi Mataafa, to present her pre-recorded maiden statement to the General Assembly. I thank you. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Samoa extends its congratulations and best wishes to His Excellency Abdullah Shahid on your assumption of the presidency of the 76th session of the General Assembly. We are indeed delighted to see Maldives, a sister small island developing state, taking the reins of our organization at this critical and pivotal moment in our history. Please be assured of Samoa's full support in the successful execution of your mandate over the next 12 months. We welcome the reappointment of Secretary General Antonio Guterres for a second term and have confidence in his continued leadership at this critical time for the United Nations. It is an honor to address this Assembly for the first time as Samoa's Prime Minister, although it is regrettable that this must take place virtually due to COVID-19 pandemic. In these times of uncertainty, the leaders of the world must remain connected in our fight for a just, more sustainable, and peaceful future for our people and the planet. Mai o le whonutanga le nei ale laulangi o lo iei se wha moe moe mwhai o na wha mautu i nai ia se tusi tū la whono po o le rule book o lo o tā ua i le ngangana wha Peletania. E wha pēnā o na wha tūlanga i nai ia aia inga, ia ma wha tinonga. E ngā rurue ia malo ma wha la putonga wha wao malo. E tali atu ai i le lui ma awhaina ma afianga o le laulangi i tūlanga o le swinga o le tau. O lo o iai foi usu ngā whono
ma inisio malo le Pasifika. O le malo fiti o le taimi nei o lo taitaifono ai le palemia o fiti i le fono fo ile a taitai o le Pasifika. Mai o lo iei nisi o taitai o le Pasifika o lo mawhai o na whaatasiatu mana fionga i le li palemia o fiti. Ia e tau aveina pea ia le mau a tātou o le Pasifika. I ni whainga e ao o na whai iei ni whai unga mani ngai o inga ale laurolangi atoa. E tau alunga lava i ale wha moe moe o le momolinga o le mau o le Pasifika. I le tau fiofi mai lea o le velesia o le tātou padeta. I le tasi tesi ma le 5 Celsius le siitanga o le vevela. O le winga o lea mata upu. A si lunga le vevela o le tātou paneta. Ia o le a whaatupula ia mea ua tātou vaia i le nei vai tau. I le whaatupula ia o a wha, o timunga, ia maisi lava vainga o lolonga ua o mai i le tātou larolangi. Ma whapena o na tama ia ai le soifua o tangata ma mea tō tino. Mai o le Pasifika lava ia ua lewa o na tautarangia ia ngā ioinga e ao o na whaititi ai le velasia o le tātou paneta. E mafua mai lea i kasa o ona o le whao ngā ina o suau ma maasusunu. O le mea voi le tau le kou. Ia maisi foi tu ai ngā malosianga o lo maua mai i le sunuina o taota. Ma le wha moe lava e mawhai o na vaea ia tu ai ngā whainga mai ia tunuu mawhai ngā malo. O Australia o se tasi o atunuu o le tātou i tūrangi o lo tele ai ia le maa susunu. Mai o le sai se fasi se langa talu ai nei al malo Australia o lo o iei se lato fa moe e o atu le tausanga a 2.5 ua fa pena ona se ese ia Australia mai le fa nga ina o le tu ai nga malusianga o itu fo ia tuli loa pea e le Pasifika i whaatala noanga i e whai malienga whaavao malo. O le lava lea o le tupe e tua iai ia ngā ioinga e tali atu ai i le swinga o le tau. Ia ai maise ina ia whaafhaingo fie o na maua ia fisosoani. Ai maise mo atu nuu atu motu la iti tau ati ai. Mai e o fatasi ia lea langona o le Pasifika i le lava o le seleni e whaangai o ia ai nei porkalame uma. Ma le latou vainga i le setaui e mawhai o na maua e fisosoani ai i atu nuu e pei o tātou i le whaaleanga ina ma le leido atu o mea tō tino ia mo tātou lau ele fo i e tawhia ona o le si o le sami e ona o le suinga o le tau mo tātou o atu motu ua tele ia le awhianga o tātou lau whanua mo tātou lau ele ona o le si o le tai ia ai peitai e le ona o nia tātou whainga i le whaatupu lea o kasa o ona o atu nuu te tele o ila tau ia o lo tupu ai ia le tūlanga. Ma o leo lo tu pea ia le Pasifika ma le tō tele fo i onisi atu nuu tau ati ai. I se whainga e whapena o na whaatūlanga ai le whaasoa o tupe e mawhai ai o na whasoasoani i atu nuu e peo i tātou e toi whaafoi ma toi whaalelei ia tūlanga o whaaleanga ina o no le swinga o le tau. O le si tu o tau ave malosi e le Pasifika o le tūlanga lea o le
e le ngata o le suinga o le tau. A le puinga mai lea o le tātou sami o le Pacific Ocean e pe ona silafia o i tātou atu motu o le Pasifika. Ia o le sami pito tele lea i le larulangi o le tātou sami o le Pasifika. Ia a ua tele lava ia a fianga ua amata foi ona alia i mai i tūranga o le suinga o le tau. Ia ai mai se o taota mai atu nuu. Ua whapena ona a ngai atu i le sami, ma whaaleanga i nai le sami, ma whapena ona a whaina ai ia ia. Ia o lo wha moe moe iai e le ngata i le whafonga ta umafa o tangata o le Pasifika. Ia ai whapea fwoi i lātou o lo tua iai i lātou fwoi ngā ioinga whapisinisi, fishing. Ua te lele a whaina o le tātou sami o le Pasifika. O le si tūlanga o lo o whai ma waai iai ia usu ngā whono o le Pasifika i whonutanga nei, ona o le si o le sami. Ua a whaina ai o tātou vātua oi o le sami. Mai o tūranga nei whaare tūla whono. Mai o loo waai totoa ia le whainga malo o le Pasifika. Ina ia le a whaina o tātou vātua oi whaare tūla whono o le sami. Awa o ina fo i o loo tua uma iai ia le whaatūlanga ina o le pule i o tātou o ngā sami. Ia ma ele ngata i lona tātia. Ia ai whapea fo i mea o loo iai uma i tonu o nā o ngā sami. Mai mole i tūlawa ia o le puipuinga o le tātou sami ia ma mea ola o loo iai. O loo iai se tau mawhainga ina ia whaia ni whaasao e tusa lea ma le 30% o le au whai o sami o le laulangi ina ia whaasao mai ina ia tātou tau mawhai e toi whaafoi ai le tūlanga o le health o le ola le lei o sami ma mea ola o lo whapena ona wha moe moe i le ato toa le lei o le tatia mai o lea fo ia la oa mo i tātou. E tere mata upu e le taumate o le a whai iai ia whelaflafo inga ma whainga whiriwhiringa mai e le whaingo fie. Ona e mārosi fo ia vainga atunu ia mese atunu o lo ia foi pisi misi o lo fa vai i lunga o malo si anga nei o swau o maasusunu maturanga fa pena ia o itura vai o lo fa fainga tai le fainga o marianga fa va o malo ia a matalava ona tupu le langona i le larangi e o foi malo tele nei e ona ia tu ai ngā oa ua latou mori mawina ma ua mai pea ia whaamaumaunga mai e o lo iei to mai whaapitoa wha scientisi ua tau mai ai ua a ngai atu i se tūlanga e ono tupu se mala mō le pāneta pe a whapea tātou te le toe whaafoi mai le pāneta i sona tūlanga ua toe teu ia i tu uma o le lau ele ia ai mai se foi ia o tātou o ngā sami. Mo tātou i Samoa o le whisiri o a tātou ngā ioinga o lo whai ina ia tātou pui mai le tātou sio manga ia ma le tātou tau mawhainga ina ia tātou le whaupopo ina foi i le tū lea o le whaavevela ina o le tātou pāneta e ala le i ni kasa o ona. Mai o le tātou tau mawhainga a pito tele o le se ese lea o le tātou whaonga ina o swau mai fafo.
ma o lea ua iai ia se fuafuanga na amata mai i le whainga malo taruai, ma ua manatu fo'i le tātou whainga malo fou e ao o na whaawau ina ia o atu i le tausanga lua o lua lima a ua mawhai o na tātou whaonga ina le ele tise e maua mai i malosi whafowina ia peo na sila fia le tunu o lo tele ia le malosi anga o maua mai i le suavai o lo whapena foi o na maua mai le ele tise i le la ia ma ua tātou whataitai foi i malosi anga e maua mai i le savili ia mai i le susunuina o tātou la au po le biogas ele o le kesi la e maua mai i le whainga lea mai o se fesoasoani lea mo tātou mo malosi anga o lo mo mia o le luafe le lua o lua lima ia e peo na oto atu o le whaamoe o le elitise e o atu le nata usanga ua se lau pasene le whaonga ina o le malosi whafowina i tutonu o le tātou atunu. Ia ona whapena lea ona se e atu i isi vaenga o lo o miai le malosi anga e pei o tātou taavale e wheo iai. O lea ua amata ona vaai fo'i i le tātou malo i le whaonga ina ma le au mai o taavale e alu le elitise ai ele alu i le suau. Ia o le whaamoe o le a whapena o na whaasafua atu i vaenga ese o le tunu. O lo o mia ai le malosi anga ina ia tātou whaonga ina pea ia malosi anga whaafowina ai tātou se ese mai i le whaonga ina o malosi anga e pei o lo o tātou whaonga ina ma sa tātou whaonga ina o suau. O le vai aso la le nei o le sio manga o e whaai una nei mai o lo i eise fuafuanga le mtanga aduenga o sio manga ma ala o whaale natura o le awhaia se sauninga e whaai uai le vai aso. Ia ma whai ai ia ni tongi a tau aloa mo tangata ma whala popitonga ua mai tauina ua mawae so latou sau i le puipuinga o le tātou sio manga e ala lea ini au nanga mani tautua. Ia mai e langona lava le anganga whaafitai le nei vai aso i tāpenanga amtanga ruenga ese ia ai mai se fo i le auto vaa mai o le atunuu. E whaalia latou poloketi ma latou polokalame e whaatino i tūranga umalava o le tali atu o le tātou atunuu i le lui o lo whiangai ma tātou i le suinga o le tau. Ia o le tātou kapeneta foi sa usuia le fono masani i le asolulu ma e iei nisi o whaiunga e au foi o na tāua le whasilisila ma whalau i lo atu i le mamalu o le atunuu. Mai o lea ua whaiai se whaiunga o le tūlanga lea o tātou taavale i le pāsinga o taavale afi ma laisene. I le taimi le nei o lo o tātia le nā au nanga mga ioinga i le ofisa o leo. Mai ua iese whaiunga le kapeneta e ala mai whautuanga minsta o matanga aduenga i e lua o le pūlenga o whela ua inga o le lau ele whapea fo i matanga aduenga o leo. O le a whapena o na toe whafo i le tūlanga sa tātou sauai. E tuulava ia le pāsia o taavale ma le whainga o laisene i le pūlenga o whela ua inga i le lau ele. O le whamalosia o le tūrafono o le a whapena i lunga o awala. O le a whapena o na whaawau e pei o na sāiai i le ofisa malamatanga aduenga o leo. Ia o whetuna inga lava o le whainga maro taruai sa whaiei le suinga lea o le tuu whatasia
o tūranga ia I lalo o le ofisa o leo ai o le whautuanga ua toe tuuina mai I le tātou paia inga fōu ua whautua ina mai e tusa ai matu la fono ma matawhai oi au tū mata ngaruenga o le tatianga lea e tatau ona toe whafo ia le vainga o tātou tāwale ia ma le whamalosia o tū la fono I lunga o ala titele. O le whaiunga lona lua atonu e tāua fo I lea mo le tātou atunu I lautou whaafonga mai. O le toe whaamautu ina le o le whainga whaavae a le tātou malo e tui tia ai le tau o le elitise I le 20%. E au fia umai ia vaenga uma o le atunuu ia mo tātou tangata lau tele. O se tasi le nei o manu lauti sa tau aveina mai e le vaenga whaupufai o le whaatuatua I le atua sa mo o tasi I le whaanga solonga mai o ana sāvali a o loma tātou whainga parota o le whaititia le o le tau o nisi o au nanga a le atunuu e pei o le eletise o le suavai ia manisi lava o totongi sa whapena ona tau ave I lalo au nanga ese. Mai o te manatu o le tau o le eletise ma le whamama avenga I le 20%. O se fisosoani lea mo tātou uma e le ngata I ainga. Ia ai whape fo I pisinisi. Ia I le nei vai tau o lui tawina pea I tātou ona o awhianga o le COVID. Ia ai maise ia le awhaina o tātou pisinisi. Ma o lea la ua avatuai ia le whaiunga a le kapeneta I le APC ina ia whaatino I le masina le nei I le whainga whaavai ua whaatatia I le malo I le whaititia o le tau o le etise I le 20%. O se isi o whaiunga tāua e tau ala mai lea I le tātou komiti o tau whaunga I nisi o ngā ruenga whaatino. Mai I le nei fo I vai tau o tātou o atu iai I timunga ua tau lava o na whaamautinoa o lo o kilia I a tātou wala vai e whaafai I le tafe o le vai I taimi o timunga malolonga. Mai o lea la ua whai ai e le whaiunga mo se ngā ruenga mo leone ma mo fau. Ia ona whapena lea ona whaua watu I le lata o sinamonga ma le pea. Ia tonu o lea maua mai whaafonga mai e le tunu o nisi nei o no fuanga I te tonu o le tala whaatai o pia. Ma o lea lava e mōli mawina I aso o timunga le te tele o lolonga I le tala whaatai o pia ma ala vai ese o lo o awala mai I no fuanga nei o tātou leo ne o mo fau o le lata o sinamonga ma le pea. Ia e pei o nai mta upuna I o le kapeneta e tāua foi a le whaalau I loa ma le whaasirisila I le tātou tunu. Muli ane ai o nisi foi o fesuia ingo o tofinga o tofi tāua o le malo. Mai o le asolulu na talia ai e le kapeneta le whaamavaenga a le tofa a auelua e nari. Mai le tofinga o le komisina o le komisi e pulea le au whaingadwe ngā le malo. O le tofa ia auelua sa ia tau aveina ia le nei tofinga. Mai na whaamae a lona taimi le amatanga o le tausanga nei. Ia ai peitai sa tarusanga ia I le whainga malo taruai ina ia whaawa upea se I o mai e le tātou se I uma le tātou whainga palota. Ia I le malea ua whapena o na mai
ia le tusi whaamawai aloa ia le tofa ia auelua ma ua talia le kapeneta i le sululu na o maua inisi o whaasalalonga i Musipepa ua whapenao na o atu se whaamitalanga ia au le tūlanga aloa ia lea o le avatu o le pepa ma le tusi whaamawai a le fionga i le komisina le tofa ia auelua ma olona aso muli muli le nei i le ngaruenga. Mai ave ai fo le nei a vanoa e whaafitai ai le au nanga le tofa auelua e le ngata i le taimi sa ia tau ave nai e le tofinga i le tatou komisi e pulea o whainga ruenga le malo. Au se tasi fo i ua loa tau sanga o lo tau tua i tonu o le malo mwhaululunga o tatou mtanga ruenga e tawala atu i au nanga i tonu o le malo. O le ona tatou o mai ai lea i nisi o tapenanga fo ia le tatou komiti o lo o whiangai ma whaarabelave whafuasei po le New York. Ia e pei fo i ona ta ua inisio ngā ruenga titele ia o whai ele whai o ngā kapeneta mo le te wina ma le toe whaarelei o tātou wala vai. Ia o lea fo i ua au mai fo i a le ripoti o le tala o le tau mai o lo iai se vainga e whapea e ono iai se awha e ono a fiai tātou pe tasi se awha ia ai o le vainga lea ma le fua le au va ai tau ai o le tūlanga e lilifa iai ia le tau mo tātou ia o timunga mamafa mai o le tūlava lea o lea o lo avatu ai ia le whaamanatu le tunuu o le fo ia tāpena tātou ngā ruenga titele ina ia tātou nofo saunia ia mo le nei fo i vai tau o le whaasolonga o aso o le tausanga ia ma le fo ua amata ona tātou vavaia po le taimi o le palolo ia ua whapena ona amata ona soso o mai a timunga mai o le mea moni foi o loo mo mia tele foi e tātou le suavai mai e whai o le tātou tāpena foi lea i timunga titele ia alo tātou talia le lei foi ma le whaafitai ia le suavai ua tātou maua mo le whaasoasoaina o le whafonga tā umafa o le tātou watunu. Ona o mai ai lea i le se tasi fo i o porkalame tā ua lo whaangasolo mo le tātou watunu o tātou tuinga nei mo le puipuia mai le COVID. E o le tui puipui mo le au matutua le AstraZeneca ia ma le Pfizer le ua amata mo le vaenga talabou se fulu lua tausanga e anga i le se fulu fitu. Mai e o mai i le nei taimi mo le vaenga matutua o le AstraZeneca ua tātou ausia le selau se fulu lima afe fitu selau fitu se fulu fa po o le iwa se fulu 5% o i lātou ua tatau na whaia tui i le lātou tuinga mua. Ae mo le vaenga mo tui lona lua o lea ua tātou ausia le valu se fulu fa afe lua selau fa se fulu iwa ia o le ono se fulu iwa pasene o i lātou ua tatau ona whaia o lātou tui. A tātou ausia le iwa se fulu 5% o se pasene tā ua lea ma le lelei mo o mia mo le puipuia o le tātou atunu. Ma o lea tālusanga atua i pea i le mamalu o le atunu mo i lātou o lo whangasolo pea o lātou tui lona lua mo le vasenga o tangata mātutua ia alolofa ma tautuana whapenao na whaonga ia au nanga o lo whapenao na wha taape atu i le tunu whawhaingofia ai ia le whaia o tātou tui. O le tui mo le au talavou o le o tātou ausia le sefulu fitu wafe ono se lau i sefulu tasi
o le va o le 25 afe le 30 afe le fainu mera le fua mo le autalavo le a tatou le 12 tausaga i le 15 ma e pei foʻi ona oto atu i le lava i aso ma matou oo atu foʻi e faia ni asiasiga i nisi o tatou aʻoga ua te lē lava le tāua o le galulue faatasi o matagaluega o le soifua malōlōina ma le matagaluega o aʻoga e le gata mo pulega o aʻoga ae faatasi ai ma matua ina ia mafai ona faataunuu ia le tatou polokalame lenei o le faaiʻuga o novema o le masina nei o le ua tatou savalia ia le aso 5 o lenei masina a le faaiʻuga o le masina nei e uma ai le aogā o tatou tui ia mo tagata matutua ma o lesi foʻi itu lea e talosaga atu ai pea i le tatou atunuu ia faaaogā te tau ia fesoasoani o nei tui na alolofa mai ai nisi o tatou paaga ina ia faamautino ai le puipuia o le tatou atunuu o pasese na malaga mai i le aso 14 oketopa o lea ua tea ese nei i latou itua mai le faanofo esea e 2 i latou ma e aufia ai le fainumera lea ia le tauleʻelea lea na sola ese ia faapea ai foʻi ma le 80 o tagata Samoa lava ia na faaupopo i le faanofo esea ona o le sola ese mai o le tauleʻelea lea ia ma le tulaga foʻi lea i mea na fealoaʻi ai ia na faapena ona aoao mai ai tagata nei e 80 o le tatou atunuu ina ia faamautinoa e leʻi afaina i latou ma e o lea ua tuu atu i le matagaluega o leoleo e faauauina nisi o tulaga mo le tauleʻelea lea na sola ese e o loo iai pea le selau ma le tasi o le ʻaupasese na malaga mai Australia i le aso 15 o oketopa ia mai faamoemoe o le aso o le a uma ai foʻi le latou piliota o le faanofo esea o sa toe silasila ia le kapeneta i le toe fetuunaʻiga o nisi o malaga mai fafo mo masina o novema ma tesema atonu i le faagasologa o nisi o malaga sa faapena foʻi ona faasalalau atu ia ua toe silasila foʻi ia le kapeneta ma fautuaina ia le tatou komiti ina ia toe faatulaga lelei ia tatou malaga nei ia le fetaui le vasaga o nei malaga e fuafua i le 28 o aso i le tulaga lava lea o le faanofo esea ia ma ia lava foʻi le taimi e tapena ai e le gata i le itu o i latou o loo gafa ma le vaaiga le tatou matagaluega o le soifua malōlōina ma isi matagaluega uma o loo galulue i le polokalame atou o le faanofo esea ina ia lava foʻi le taimi e toe tapena ai latou mo lesi malaga e sosoo ai ia ae maise foʻi nofoaga o loo faanofo esea ai ia malaga nei mai o lea la ua toe tuuina atu ia le mataupu lenei e le kapeneta i le tatou komiti ina ia toe tuutuu atu itua ma talatala ina ia lava vasaga o malaga mai o le malaga sa fuafuaina mo le aso 27 o novema e toe tuu atu itua i le aso 7 o tesema ae tuu atu itua le malaga na fuafua mo le aso 7 o tesema i se taimi o Ianuari o loo talafeagai ma le vasaga lea o loo manaʻomia le tuliloa ia o te manatu o nisi na o mataupu e tāua foʻi le faafogafoga mai a le tatou atunuu e le gata i nisi o gaioiga o lenei vaiaso e pei o le tatou vaiaso o le siosiomaga ia ao nisi foʻi o faaiʻuga a le kapeneta
ia ma lipoti o ngā ioinga le tātou komiti o whaalavelave whaafuasei i le tāpena pena lava mo i lātou o e olo o toi malanga mai isi o tātou atunou. Ia manuia tele le whai ungo le nei vai aso, ia ma le tātou sauni atu mo le aso sāpati. So i fua ma ia manuia.